Nabo akariba kuma mporokoli moro wodini athwana ni batariritie kunoga kwao bakiuga batenganiri ni uria MCA bakugiranira ngugi na ngavana baruga batize no babati kuria biuria biege mirandi ya weti na mbere ni untu ngavana Kawira ariuga ni arekerete kigina kia ward kire MCA na bo MCA bakiuga batiamukirete kinyandururu na ndi ni bakuromba ngwataniro kuoneka katigatiga kambiji cio izire kenda kura ciao ichiara matunda. Akariba mporokoli moro wandine ya thwana tiganiwe ciumirite kuibuthiria barabara na makunia nyuma ya ntu bathatu kuwa atabanja na kumama sibitari baitumira barabara ire kuma limoro weta kwa ndiyo kiare mwanka kebiru umaro keretu wathete kubuthe barabara na makunia lakini mwasimiwa wetu na tondekere makonia tuwetheti otairete tuntura yonte ote muntu wakunda toloi gwata ne nyamwe simu yeto MCA nji muchoi nonto akumba tu waka support karai nako nonto mantu kwenge beire kumana CS be yaponde na baraginya MP na batu agishira uma ote bia nabio kuginya into bire ya byo ntorene age auto support mathikone age auto support kinya na cia thone ikamuchalo karande kithiriga na itu jikanini barabara jeto ichiaitiro chionde iroi tuteona uturira antu beto bare ajwa ni itandatu kubwethia tubakiria nonto te bikibiki yukuma otengare yukuma ko turite thina twaitabura turare mathiko au aitia na yange tware ayo katwa kamata mere na ituro kende ombo kinya nara tuthika ngubaira tukombo chinga na nkunia kenda tukombo kuloka tukombo kwa sesimichi yetu na nyana betu bakombo kinya mishiyo bwe na ekuru betu na nyaba tutungo tukombo kinya bwe nchokeria kinya MCA nkatho ni wiciana na support yewe ngo binafsi teki na kirambe takuona kithirikari akambo tutetheria kinya charicha na mbere tu support mundu uyo ndayotete na rweru ni yokwa barabara yo ndo twekario ado takara ado tutena mutongoria no tubakwethira mwana wetu atenekari mbecha aya kubithiara taira na mauru bawete bayoketie taliare nyuma yote anelwa kwa kaita igavana wao na MCA gavana akiwa na nenkerete MCA wao mbecha nu MCA akiwatela mulo wa moyo awe ate 10 katwaringire kura kuma kiri MCA na gavana MCA ari metho yetu nikenda twamutangasira thina akaomba wikia kingavana ende mwankaru are tururia MCA agatwira gavana utembeja ciane kanira Kawira please nareka tutendera nareka kutumena nithia na MCA no ntukwaria uma narawire buru we utebia na byo mubukone no tuba loketeretwe ni gavana wetu nwaga gwethira kuibwa wikwa na kwenda ukosoa neye we ngwa atumana eko tutayanira kiwa no ete MCA mbecha no MCA na itwira ate ai kuta bathale yo twire uma utoembecha wo watane na MCA no ntoiba bakumya masinani wo wetika ke masinani ukamea na wetu mero nene ngavana otombo jolonka kuonde omba kumenya thina ira twina cho na ndene kana twere no eye wengwa twere nene kerete njimbecha cia tukarete twakikisha njimwe na mbecha karete amwashwe atwashwera twera ia atobwetheria are wengwa toreke korona kawe na nwe turanjimbo otembia gavana ambi kwithira mwete turia kumia turia kariba thwana so tukure gavana ya burakari atoribe tureba mwira gavana ke kwitha kwicia munenkerete na njire kari kana kari gavana itumukaribisha thwana itumwendete muno na yatwire wazi peupe tariki ya nona itonenkanire cheki ya thwana ya no kana maendeleo abati kubwithwa kaitwa ithirwe tuketha tukiomba kwanirwa tumenya no tuithete amwana boba wete kethira mwana wao jimucho ina kuritaga kaikara na kono batetheria na njira inkaira kumba atethira ina kina kia thirikari na baitha round ire mbere ki budget ira ya reo ya 2022 2023 bai kunenkerwa ibombere na ombere kunja barabara kuma mwane kanara kuma kontororo mwanga wita kaboya arande mnende ara kwa chibo na kwa ndiyo alafu na inge chia Rwanda mma kumbe jaira chiareo ibaritire ngwe kumba jetira bakulukire mweri wa 6 utembe jabambite kunenkerwa na mweshimi wetu utebya mbo twitha me MCA ya chieti akiwa otaba nenkera mbecha na ndena uma batu tukatha twena kauma kareo no ntumbejire chatine kiraito cha 2022 2023 ituonere ikiruta ngwe turona twenjeri barabara na nkoroki kinya mantu amainge yarendelea MCA wetu ni burango kunkumwagisira ni mwana munini na mwito yo awe te yo kwithare MCA
mwito yo wa after miaka 15 kinya wethe akiromba agitekia ngavana kwa hivyo atiomba watatu ntoto nini atuitha na regerete mwito munene yo mbere yawe no ntito kwa kiza mbechira nkero milioni 10 na rutere ngwe na toikwa to wirwa nontu bwawe na ndirago twira to na mbecha twina oma to na mbecha. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.